الزول في اللون العسلامة يسون تي كيو 5 ليميسيون ناقراو نتي كثيوين دونك لاغورا دي زيدي الساده غيث نهضر في لي موبيليزاسيون اللي نكثمورت اي اوسي ذا الغربه دونك سعير كمال اعماري ذا جورناليست نتي كيو 5 دونك غندي نهضر شويه يزرق شغالاكي غير اوسي نسعى مسعودان محفوظ ذا غير مغناس لا ديموكراسي يسعى وليس كاع شويه الروندالا غير ذا غير السان نسعى ان انفيتي يون نعرض ديت الي اكسبسيونيل يو شو اكسبسيونيل باسكو سي مينيس دو غوفرنمون بروفيزوار لا كابيلي اي اوسي بورت بارول دونك دي دياس غندي نهضر شويه تخميم الماك في لا موبيليزاسيون دونك باش نكمل لا ديسكوسيون نقصر في لا موبيليزاسيون ونزمير ونهضر على في شيطران لو 15 خاطر لا الموبيليزاسيون مقر الى موبيليزاسيون يا نيلتران لو 15 مارس سي ذا جاوب يجاوب لا رو نيغ الشعب يجاوب اس لي بروبوزيسيون نتيفا لا بريزيدونس دونك نكمل لا ديسكوسيون سكي les propositions de la présidence, la mobilisation, c'est une réaction ou bien une réponse aux propositions. Et je vous dis par rapport à ce dialogue qu'on peut dire hier, la présidence, الشعب ندي يتفاعل pratiquement chaque semaine يتفاعل fin de semaine يتفاعل يتفاعل كل ناس pratiquement. هي كمال كاي azul فلون يسحبنا دي توالن تي كي 5 يغوري الفيون نكتواليغ اموسو يسانسكري انخلاقي لا دوري ك ام كتواليغ لا ريبونس نوبريد لا ريبونس de la rue on peut dire c'est une preuve باللي le mouvement s'inscrit dans la durée. Il rejette toute proposition qui vient du pouvoir à خاطر الشعب ميديلي يفريت c'est une sorte de prise de pouvoir par la rue. C'est comme si il tourne depuis 62 il y a l'oppression الشعب الجزائر يعاش un mépris une injustice donc يوفى التسويع ثاني il va exercer son pouvoir. La mobilisation le 15 mars, c'est une sorte de titularisation. C'est comme si le mouvement, il frayait, il signe, il persiste que cette fois-ci, jamais diqqal et oukham, hachamé dit oui la chute de ce système. Pour moi, je suis convaincu, quelles que soient les propositions d'Iddi fil Hakem, la rue va les rejeter. Parce qu'il a acquis une certaine maturité et en même temps, à Khatar Amoussou, il est encadré miraculeusement par des jeunes. Donc, et les jeunes ils sont trop exigeants, ils sont connectés par rapport à ce qui se passe dans le monde, donc tu ne peux pas les manipuler. Et même s'il y a de l'encadrement d'une certaine élite politique, mais je pense que ce sont les jeunes qui ont pris le pouvoir. Donc ça a une conscience politique. Il y a, bien sûr, même si ce n'est pas une prise de conscience, c'est-à-dire dans le sens où ils ont milité automatiquement dans des partis, etc., mais il y a une formation d'une certaine prise de conscience politique qui est transpartisane, même si le moment il a besoin. Mais d'arrêter de نقل les propositions. Est-ce que je n'ai الشعب اللي يتفاعل tout le temps. Est-ce que je n'ai la proposition la présidence pour ne pas dire Bouteflika. Parce qu'ils ont compris, c'est de la ruse, c'est une manière un petit peu de revenir sous une autre forme et avec un autre visage. Ils veulent changer de personne. Et la rue, il a compris leur ruse parce qu'il y a une rupture de confiance. Donc ils vont rejeter tout ce qui vient du pouvoir parce qu'il y a une rupture radicale entre le chab. Est-ce que le refus, le par exemple, la proposition, la présidence, pour ne pas dire toujours Bouteflika, est-ce que la composante humaine, le contenu de la proposition? Le chab n'a pas besoin de voir le contenu. Il y a un rejet total du système, tout ce qui vient du pouvoir. Ils ont perdu confiance, ils ont compris qu'il y a de la ruse.
C'est comme si, même si le citoyen, même si peut-être les gens qui font de la politique, ils peuvent analyser le texte, mais la rue n'analyse pas. Mais tout à l'heure, même la composante humaine, Bedoui, il était le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui exerçait une tête de rachis, Oui, oui, il y a la composante humaine, mais le problème qui se pose, c'est que il n'y a plus de dialogue. Pour moi, qu'il n'y a plus de dialogue, il y a une rupture. Donc, tu laisses la confiance. Il y a plus de confiance. C'est parce que justement, الشعب يفد ديما يسيوث نتسويعث أني cette fois-ci نفض c'est des millions. Si on rate pas si on rate cette occasion-là, ça va être quelque chose qu'on va rater un virage, un tournant historique. Donc je pense un petit peu lire, je suis convaincu que le Amoussou Ibn la durée et Wayne Didier sur le pouvoir, il va être rejeté. Et je suis convaincu que le mouvement a dans la même dynamique. Et à خاطر زمان نقل في la lettre نديك تبدا تبوت في لقاي الساعه donc il s'inscrit قبل سميس عندي هضره شويه تخمم مسعودان دونك اشو ثنيتك محفوظ الظرف الاول قاعد يسلل بون يعني ندنا فوالدينا كمال يعني la mobilisation du 15 mars qui bien sûr j'aimerais bien faire une synthèse pour qu'on ait rendu à cette grande mobilisation. Quand même le 15 mars, c'est comme le pouvoir, d'ailleurs, il a manifesté sa volonté de rester, il ne veut pas quitter. Bien sûr, il a usé de la ruse. Bien sûr, lui, maintenant, vous avez remarqué, mais il est en train de répondre avec des lettres. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a une marche, il a répondu avec une lettre. Et dans les lettres, on a constaté des contradictions. La première lettre qu'il nous a envoyée de Suisse, bon, il a carrément affiché sa volonté d'y aller, de se présenter comme candidat. Et puis, il a dit qu'il a fait quelques changements. Il a démis des fonctions Sellel pour le remplacer avec Zalal. Mais est-ce que c'est des contradictions ou bien c'est des évolutions? J'arrive pour aider la contradiction. Enfin, je vais dire. Au moment, donc il a remis Zalal comme président de campagne, il pense atténuer la mobilisation ainsi que comment dirais-je, toute cette dynamique. Suite à ça, il y a eu, donc le peuple lui a répondu. Il a fait une autre marche. Suite à ça, c'est une provocation. Donc ça veut dire, Bouteflika, c'est lui qui a acquis la lettre, ou bien son frère, ou bien en tout cas on doute. Donc ça veut dire le pouvoir, il ne veut pas y aller, il maintient ses positions. Suite à ça, donc le pouvoir lui a le peuple lui a répondu, il a fait une marche et tout. En bas, il a fait une deuxième lettre. Une deuxième lettre, Bouteflika, il a dit non, je n'ai pas l'intention de me présenter. Donc il y a un problème. Donc vous constatez qu'au sommet, dans son entourage, il y a une contradiction. Selon moi, ce n'est pas la même personne qui a écrit la lettre. Ou bien ce n'est pas les mêmes personnes. Voilà. Ce qui arrive aussi. Mais est-ce que cette contradiction, tout ça est décalé? Parce qu'il y a une pression. On le voit sur le terrain, on voit la panique, on voit que le pouvoir d'ailleurs, il a perdu un peu ses moyens de contrôler le mouvement. Il a perdu. D'ailleurs, si vous voyez un peu, en ce moment, il a fait appel à Al-Khdar Brahimi, il a fait appel à, comment s'appelle, la Mamara. Et c'est des gens qui n'ont aucune connaissance de la politique algérienne à l'interne. Ils sont habitués à faire de la diplomatie. Al-Khdar Brahimi, il faut le dire, c'est des chevronnés de la diplomatie extérieure. Mais Khalimed Bedoui, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc, normalement, il a une expérience de l'Intérieur. Surtout Torth Louali, il ne faut pas oublier Torth Louali. Qui Bedoui. Non, je ne parle pas de Bedoui. Je parle de l'intérieur. Et on peut dire à l'extérieur. Il faut comprendre un peu Bouteflika, ou bien moi, la République des Bouteflika, c'est à Sénir. République, la monarchie. C'est une monarchie, si tu veux. En tout cas, avec les marches à guide, tu sais qu'il faut dire que la mobilisation, le citoyen en général, il nous a donné quand même, des messages. Il est en train de nous instruire, il faut le dire. Et ce que je voulais dire, pour ne pas perdre le fil, c'est qu'ils ont ramené la Mamara avec Brahimi pour régler la crise interne. C'est une crise entre une autre république. Moi, je vois que c'est une république des citoyens avec la république du Bouteflika. D'ailleurs, ils sont en train de faire des erreurs. Ils ont fait une conférence avec Bedoui et la Mamara. À chaque question, il
il n'y a aucune réponse. C'est dans le flou, il divague. Voilà un peu, selon moi, c'est des signes de fin pour ce pouvoir. Aujourd'hui, Aqlar, il nous a envoyé la 3e lettre. Il nous a dit, ça c'est la meilleure, c'est moi qui vais vous organiser la conférence. Et il faut dire que cette conférence-là, mais ça, c'est pas nouveau par rapport à la lettre. Mais cette fois-ci, il a avancé. Il a avancé, mais pour moi, c'est de la provocation encore de plus. Ça veut dire il méprise le peuple parce que la réaction du 15 mars, c'est une réaction énorme. On l'a vu, on n'a jamais vu ça dans l'histoire. On parle même du monde entier où les d'une façon pacifique. Là, par exemple, la marche en Chine, la grande marche là, mais là, il est exceptionnel, c'est le citoyen, il est sorti dehors, il voulait s'exprimer à sa manière, et puis tout le monde était là, et puis il y en a marre de ce système. C'est pour ça que maintenant, la réaction d'aujourd'hui de 3e lettre, c'est comme à chaque fois une marche, il y a une lettre. Et voilà, on arrive, il persiste. Ce qui est les événements, ils ont créé une association. Je fais ça. L'association qui se parle. L'association de citoyens. Un regroupement des associations. Oui, c'est l'association des citoyens, des associations de société civile et citoyenne. Ça, voilà encore Yahya. Il a pris des décisions, soi-disant, de changer il est en train de changer la veste. Oui, il est en train de prendre, je ne sais pas ce qu'il fait, en tout cas il a dans l'instruction d'intégrer la mobilisation. Il assure l'avenir de l'RND. Ouais, ça c'est des points qu'on peut discuter éventuellement. ثاني مرثا محفوظ ومن بعد نوغال يكمل نقصر مالا بغيت يكمل لا ميم ايدي ثورة دقلق غور المينيستر الجي بي كا المينيستر لا كومونيكاسيون اي سورتو بورت بارول هسا بغا ينسل اشوف يهضر لماك بارابور سيت موبيليزاسيون باسكو نيمبورت كي اللي قلاو قبايلين يغدا الجزائريين يعني اش يخدم لماك سي موبيليزاسيون باسكو نتو لا سي il est là présent لي موبيليزاسيون اي سيرتينمون يسعى اوال بارابور اش يطرون للجزائر. الوغ زوج الاول تنمير تيكو 5 كان تفكان سكي لا شونس هاد نهضر نيلي ذكي كراون باش هاد المود تيكتينا بارابور وين الدنيا ذاكا سكي سباس يثمورت الجزائر سكي سباس افيك يكذوذن تمورت كي الجزائر ما قبل الدنيا شو اضارون تورا امشي دي ضراويا الى قانون التدفير صافي 57 سنه كي صافي دوبوي 1962 دوبوي 1962 يكذوذن تمورت الجزائر تعايشين حاشا الدل تعايشين حاشا تمحقرانيث تعايشين حاشا الفاطل عنان اشحال نغان سي 62 ارسا اطاس اسكي سي لوكازيون جوستمون السنيني وكذاكي يروح هناكا غضريثن ثمورت كي الجزائر داراو تمورت كي وما يسمى كي الجزائر سني يا ربي يغسن سن استعفون ذي ثلويث. Alors نبدا مزرو يتوكتب سي 62 القبايل اوك يكذوذ تمورت كين الجزائر وثان السفران فرنسا خمن رايك الباطل ذا القران سكواسنا راسا الحاو مزرو يكذو ذكرد لا كابيلي ماشي سايث موبيليزي مانيس موبيليزي سي bien avant ça juste après مدفع فرنسا كرد 63 فغان ميم وذرار باسكو زران بلي تيل اللي يتحارنا كن سواك سسن يكمل الحال داين الزرما وكداين السنم نوغال نسعدي مشواريتو انا وضع لي زاني 80 عندها اطاس القبايل كرند جوستمون فوين يتكرنا هذا ساكي يجوذنا كي الجزائر عندها فغان عشان دي ديرن دي فلي اي فوالا داين الزرام كيف
ذا عكواز دار رصاص ويسي دي قفل وذافو امهرسن الجزائري ترصاصوا العلوم ملاك تيرين نغان بي ميم تعدنا في الحرمه ونغانا راه بس 80 هيستوريكمون اطاسي حدوا لي موت سلا Il y a eu des blessés, beaucoup de blessés. اطاسي محذاس اطاس نتمح قرانيث. Et puis, bon, malheureusement, c'est pas une question d'un échelle الموثن اطاس لي زاني 80 اساسينين شحال اما دي مغنسين اما لي جورناليست اما لي زاني 90. Après les années 90, c'était encore. Il n'y a pas une année, il y a des des gens parce que tout simplement, qui France دفعنا في زرفان بومثان دفعنا في Alors, كمل 2001 القبائل تموت القبائل كرند encore une fois c'était الويث فراندا وفريد مي باسكو د القبايل قبليثن ارصاص الموت نتاع موثن اكثر من 128 لي جون راهو القبايليتنا تموت القبايل ايوا شحال ابليسين راسا شحال ميم ils sont handicapés à vie. Alors يضحى الحال malheureusement فساش وتخدم واحد موبيليزاسيون انشتا يكرد الور ميم اكدو قبايلي يكرد سيس ميم ونجحنا لهم كيسقال لي زونطاري يوسي هذاك السن دلا كيف لاسن باسكو وسعينا راه دي ريبريزونطون الور ساكي دوبوي 2001 يكرد لو ماك سي ذلاوان نسلي خمنا ثمورة القبايل سي لو مومون تنحدرس يكمل الحال ساكي صافي بليزير تولي دوك يتعايشين في ثمورة كي الجزائر تفغن وفريد تفغن باش هذاك السن الفترة مي سمح لي بارابور سا قبل مين لا ديجا لابيل كان ال 22 il y avait les réactions le MAC. Je ne sais pas ce que c'est des militants, ils étaient contre la mobilisation. Ils étaient contre la mobilisation, ils ont même des appels, ils ont Est-ce que ça, c'est la direction, parce que je dis au moins, mais c'est la direction qui dit ça, sur les réseaux sociaux, les appels au nom du MAC, c'est possible d'un militant de MAC, mais est-ce que le début, c'est contre la mobilisation? أكدو قبيلي ويحد في سارة يمن غينس et si Med répondait à la question ici, le MAC à travers le président du gouvernement provisoire Kabil Masfarhat Mahni, une étude mais une ferme, une étude mais une étude doit autrement, ça c'est son problème. Masfarhat Mahni, une étude يوهذو ذا قبيلي أثروة أيثما نخلص ياكن نتوخذع جنانا نلوحذنا قوانار السكين تمورت نمون يكون ينفعن ما إلا تبغى ما تلحوم الحوث يثمورت القبايل ما إلا تبغى أتفغن أو فريد فغثد يثمورت القبايل الشغلية هضرتي قبل 22 من بعد 22 جوست ميم ابري جوست لي زيفينمون ميم نكوني لي ميليتون الماك ناع القبايل بارا توجور ولا راه اما لا موبيليزاسيون في مرزوق تواتي لا موبيليزاسيون حفيسه في محدثي طفن لي ميليتون الماك وحفيسه ميم لي جورناليست طفن القبايل توجور زكان فريد مي غار يدنا بلي الى قرا ان الحو وندور لا كابيلي نغفران لا كابيلي باسكو تعدى لنا ديجا اون 2001 يشبه دار بينيس تعدي فلك يوث تيكت نورمالمون ما تحارش واش تبدل من راي دورات يقليون ونبدل نكوني ارسا ونبدل راه هو اثمور تقبيلي امغناسن لي ميليتون الماك لي سوفرانيست كابيل الحون الى كابيلي الحون اثمور القبايل وفيغنارا سولنا داد الحوني الجزائر سولنا داد الحوني سطيف سولنا داد الحوني قسنطينه القبائل شنو كنعي بور لو مومون ديجا ونزريا نودي سولنا كان في الحوينكي دي موفمون دي بيرسون ما تهضر فلان ذاكي ناغي فرنسانا ذاكي بون ميم ذاكي سي دي بيرسون كي ابل دي سولنا تو فريوينكي نكوني ذاكي
نلحو كنا عارفه خلا ثورة من الغاشيه كي يلحون داكي تعايشين ذي ثمورة يتقدر نزع فين بومثال ثمورة غندا والعمور نسن وتروحون راه نيك بيرسونالمون باش تديني لا تيتر بيرسونال تولي ثمستكي ام مذوني لا مذوني لا امذون الملح امذون بوامان يملال وشن ايراث اغيول ملال النغاردين كان كا بون ويتقبروا وشني بغا يتغيولني غيولني بغا يسوامان يزمني بغا وشني بغا يتغيولني الور بون نتقد وشن ناس بون يونديني غيوث الحاجه شوت ناس بون اثو مذون الملح اثو مذون بوامان ايا وثوره انظرف نسوث سكو مذونه كاين الملح ابري نولي ويريزيستين ويسارس كو مذونه كي بوامان خمم الناس فاف لنا غيولني يفرح ديجا ناس يلون سيدنا من ناس اوكي زوار نسوث الملحه كي وين يريزيستين انت طفلنا ديسيزيون سوان سق الملح نمذوني الملح سوان ثورة القيمة انا رجوث يعدى الحال هو كان يعني طفيت نفاذ الور نتقد وشني ذا حرامي ناس يونيني نحث ومذونا كي بوامان با سرو كونسيلي قالنا مثلا سوا خص كان يشنفيرنا تمستكي هذا نتعاون نكملوا كره دونك لا ريزيستونس سيتي اوبورتونيتي بور تورا فكا سني ميم با الماك يعني نتقدوا هنا تورا تفكا الور ان مومون دوني الحق الصح خاطر السويفير دا شو دينيك مثلا كي تسيد خص تاكي بقارون عندها تهضر ما في لا بروميير ليتر لا دوزيام ليتر تروازيام ليتر تشتنا كان نرنو شويه لونجي ثنا غشي طاح نرنو نقيم قدافو كي نحكم شويه نولي نوي ذا غيول ثوره نوي ذي زم نوي ذو الشن سيرتيرمون غيول باش يتكون لا لورا بون غيول لي فان غيول نقول ماشي même si غيول il a ses spécificités c'est point positif alors الناس ونحن بون كوادنس الخاص يشنفير الناس الخاص كاين الناس اوكي غيول الناس راجو كان الناس وزمني كيف يروح هاد الخاص يشنفير الناس غيول الناس خاطر واش ما يسوي لا قد يسوف غير السيس تولي ما يلتريش يزم ما يسود يسوف غير السيسي التريش غيول الناس نشتي كان كنصوض يشنفيرنيو الو غيول فينالمون ما يصوضش نفرنيس دي سوفوغار يسيس ما يسوغ لي جفداك يسكفناش ولا فونتوز alors le pouvoir qu'est-ce que je vois qu'est-ce qui se trame personnellement qu'est-ce que tu veux تاكي تشتي ذا نوع شويه تاكي تقصي تاكي بغيول تشتي كانت صوضايش نفرنيو الور كثوره شي تحويس وذافو ياكي جوستمون يتحويس هذه يكمل باش يسكف اين يقيمن سي تو سبحيه دير كمال دونك ينقل توجور الى موبيليزاسيون غير داغيث يا دي بروبوزيسيون اللي لان ثورة كيف دي بيرسوناليتي دي جروب دو سانديكا ميم سانديكا دي بارتي بوليتيك وحدسن نجمع يارسن كيف اسمي زعما كتقارن دي سورتي دي كريز كيف دي بروبوزيسيون لانت ديسكوتابل لان الغاشي قرناص العالين لان قرناص الهاند اشو ثنيت شك بارابور لي بروبوزيسيون اللي لان غير قروا يكشك امان كنزمر ينفغ سي لا سيتوياسيون كاش ولا كم تولي ثيري الرديث كدود قموسو النار جبريد الدقار لا بريمير ديمارش شو يديون ديجا باش يزمر يون ليدي دو سوليسيون ديال ديسكوسيون ديالوج الدقار لازم السيستم كامل ويديك كي ريبريزونت كي انكار السيستم تروح شو المعنى كومون لا ترادوير بوليتيكمون y compris le président bien sûr oui justement comment on peut traduire dès le départ باش اللي اموسون ويديك اللي نفند برا ad قبلن لا بروبوزيسيون دو البوفوار ونزمير ad نهضر بلا ما لا اسل وين تمور ثاد روح enfin chef d'état parce qu'il n'a jamais été élu نزمير
Est-ce qu'un régime mais il faut que le mandat il démissionne parce qu'il y a deux possibilités. Au plus tard. Soit il démissionne mais il faut que le mandat on applique l'article 102. Non, أمكتوران كنا ثالوث الارتيكل 102 الحالة مرة وقيد سيد لا روس دو بوفوار خاطر بغاني تخمم لانترنونس على l'intérêt du système parce que tu appliques 102 ذاك وين ذاك ينقيم la constitution etc. Donc ça tourne autour نوني. Donc c'est une situation exceptionnelle, ça veut dire on fait la raser كلش et partir pour vraiment une véritable transition. Donc un nouveau contrat social. Oui, un nouveau contrat social. Donc la constitution, il n'est plus applicable. À خاطر déjà le pouvoir déjà سيماني jamais تطبق la constitution. Donc il y a une situation exceptionnelle. La constitution, elle est responsable aussi de la crise de Oui. Donc le canon de 2008, Bouteflika jamais حرق la constitution. Il a accepté l'alternance au pouvoir, jamais il n'a pas la constitution, la nomination du président du conseil constitutionnel, si le président a fait nommer, il laisse la constitution. Ça veut dire le mouchkil, il laisse la constitution. Le problème de Mourth, c'est qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. Les pouvoirs لان مره قفاس نيون ومدان البريزيدون يهلك اون بلوس ماشي هلك اسناني ولا شيت مي ماشي كنت كان ماشي ذا قبل خاطر بوتفليقه نغض بن صلاح نغض ويتم وذاك c'est une clique, c'est un clan, c'est une secte. Il y a une solidarité يرسم ساعه نيوث دموغلي c'est le mépris الشعب de prendre la richesse de Mourth à te détourner نوني la partager يرسن الشعب تسحس de temps en temps كيخرن يغسان كاس نطيرنا كاس ça soit dans le cadre de l'onsage الحاله مرة اس نطيرن باش juste calmer mais فيك الشعب ينيد نو خاطر كي دنيا ديجا قلت دابا نعدن. Le problème نسعى وذابو سي كثيكلتا الشعب جامي فض فوع بوطيس جامي فض pour une raison économique, il faut pour la dignité, pour des principes. Donc c'est pour ça le pouvoir ou l'is'a ou la réponse. Il n'a aucune réponse. D'abord, il n'a pas de crédibilité, il n'a pas de légitimité. Il y a rupture de confiance, c'est tout le système الشعب يقرا كيزما ديروح. Donc le pouvoir n'a pas de réponse. Et je suis convaincu إذا كتبن 3 براثين نيغا 10 نيغا 20 الشعب يسعى يطلع الريبونس. Il faut que le système يروح. Donc pour le traduire politiquement باش تبين اش من غار السيستم يروح ثم زوارثن اسلويه يروح بوتفليقه يسقط يروح. Deuxièmement, bien sûr la chute du gouvernement ماشي le gouvernement بدويه ذاك qui va on peut dire rendre cette confiance là. Et bien sûr la dissolution de la PN, les deux chambres. À خاطر ما تجيت les deux chambres ni l'un ça veut dire تحمل pour légiférer quoi. Donc oui ce sont des décisions en urgence باش الشعب يزمر يقبل ادياني باللي il a une volonté du pouvoir pour pouvoir vraiment mettre fin à ce système et de reconstruire. Après, chacune les propositions, oui, qui des propositions de la constituante, ou qui des propositions, par exemple, un groupe de sages, des personnalités qui vont gérer la transition pour remplacer justement le chef d'État, Ismaël Deroch. De toute façon, l'un des solutions. Oui, non, l'intérieur, c'est direct ou l'inquiné, c'est de le canin. Il n'y a pas la démission de chef d'État, ou la chute du gouvernement, ou la chute de la dissolution des deux chambres. Ça veut dire que le pouvoir est en train de perdre du temps. À Khatar, il y a un véritable danger. Le danger n'est là. Le Khanili, la reconstitution des clans qui sont en lutte parce qu'ils sont en guerre, et c'est pour ça le mouvement aura l'avantage pour le mouvement, c'est qu'il y a un certain clan qui soutiennent indirectement le mouvement parce qu'ils veulent faire une revanche contre le clan Bouteflika parce qu'il y a pas mal de victimes, des gens, c'est-à-dire ce sont des... Et d'ailleurs, je réitère,
La candidature Niadan Ghadiri, c'est une candidature clanique. Parce que le plan B, c'est pas le plan B. Parce que le plan B, il a Bouteflika se retire, Ghadiri, il est déqué. Non, mais c'est une candidature, pas de rupture, mais c'est juste une candidature de transition interclanique. Là, justement, on est devenu la force du mouvement. إذا تنظر ترى شو ترى السوق نطلع مرة الحالة مرة واحد إبراهيم الحالة دون الدزرن تقارن لانجيرونس إترونجير كانت مانيبيليون الشعب هذا البوفار سيماني سيبغى يروحون باش يداوين سي انجيرونس كونتر الشعب الجزائري باسكو ملي تفرن 20 مليون الشعب و 20 مليون يقيم القخامن il soutient les 20 millions اللي يفرن برا ça veut dire il y a pas de solution il y a pas de solution donc le pouvoir اش يخدم توراه يبغى يسقد الشعب باللي كان سعير le monde entier سعير les puissances derrière et je suis convaincu c'est un autre défi il y aurait le 15 mars قرن دفرند 17 millions et ben il risque le 22 mars à دفرند 37 millions c'est-à-dire تقيم juste 3 millions ادعوا السنه كان يخام دونك انت كان يقراك بلي لا موبيليزاسيون اللي كمل البوفوار ما كاين لا ثوره انا كنت ولا يحصل كان اون بلان كريز اون بو دير ميم كان اون بلان بانيك ولا عليه ماشي يخدم يشيع دي جون على الاكستيريور ما كيقدر الدور il essaye d'avoir du soutien à l'extérieur alors que la solution الحل لازم يدير زداخل باسكو المشكل كان زداخل شكا ثنيت بارابور لا سورتي دو كريز كي تواليت انا يواني دي نروح سلام اش دي قرا كيكمل وفقاس ils sont dans une situation d'antagonisme. Le peuple est conscient, un pouvoir déficient. Ça veut dire, encore en lutte. Ça veut dire les solutions, il y a des solutions. Bon, on écoute de temps en temps certains des politiciens qui proposent des solutions de crise, qui essayent d'intervenir dans le débat. On les suit de près. Moi, personnellement, c'est difficile d'imaginer le scénario dans le futur proche. ثلا كي سولف مثال تاكي ثلا يعني ماشي ثاني يعني كان كاين يتمقوا لا صدعوك وكي خدم تسارتيت سورتو سلا سنيه ونيون pour apprendre de parce que des fois ils donnent des orientations et ثلا ديغنت il faut comprendre à ce moment le pouvoir كي يروح il faut qu'on s'entende on n'est pas encore à l'heure des compétitions, à l'heure, oui, on se prépare pour des solutions. Mais le pouvoir, et le pouvoir des choses. Le système, il faut le définir. Mais est-ce que صح البوفوار يقراك بغي ولا يروحها يقراك جميع يروحها غير كي بغي هي une différence يقراك بغي جميع يروحها غير كي بغي Il est en train de négocier. Il est en train de négocier. Il est en train de jouer sur le temps. Il est en train de faire, de prolonger. Mais le chab, مثلا كما يقولوا يفقد برا ماشي نسيون شي 60 هذا كيقارن كي je ne pas reculer إذا قال لي أما تروح. Et bien sûr, le pouvoir il fait des tentatives pour déstabiliser avec des solutions, mais il y a des solutions de نكاكتيف avec يمكن ناس كرينا سميس سمحيه باسكو عرقيا ماركاتي داكي سي لوماك سي l'union des mouvements associatifs des citoyens. Et bien, c'est une manière aussi de gérer la transition. Mais non, non, on ne veut pas de ça, c'est la ruse. Ne fera à Salohal. Et qu'il y a le système d'achat, les politiciens, ils n'ont pas ciblé le système d'achat. Le système d'achat, normalement, c'est le FLN, c'est le RND, c'est le TAJ, c'est le JTA, tout ce qui incarne le système. Et avec oui, c'est des parties, mais le système, il est plus. Mais c'est non, mais le système, parce qu'il ne faut pas que ce soit. Parce qu'il incarne c'est-à-dire on peut dire ce qui incarne le système. Le système, bien sûr, qui soutient le système. Ils sont là à travailler avec le système. Eh bien, tu remarques que Taj, les MPA, et Karnak, il connaît, on est pour le système. Ça veut dire il l'affiche. Il le défend. Il le défend et puis ils se reconnaissent dans ce système. C'est pas une masse, pour eux, c'est pas un tabou. Donc, les solutions, c'est d'en finir avec le système.
Mais il y a quand même on a mis de l'accent, on a mis de la فهذا السيستم سمحي العالي والعلي مغملا زمرات ينقصر في الاساسان يروح دوسان باسكو العلي ماشي السيستم باسكو قرناس باسكو الغاشي لي موبيليزاسيون قرناس باللي ديجاج بور السيستم ديجاج استعراب النظام ميست فرانسيس النظام ماشي قبل سي لو ريجيم دونك ميم كيسميت لا ديفينيسيون دو سيستيم العالي حدوسا ينعلم ماشي بالك ماشي il faut le définir de l'armée il faut le définir il faut que le mode je sais qu'il y a certains politiciens ils nous ont expliqué le système il est difficile le DRS ce que se l'armée parce que مثلا قايد صالح à chaque fois il s'exprime les institutions de l'État par exemple l'Assemblée populaire les communes la wilaya la daïra وهم مرة ils font partie du même système خدمن سيوث لا لوجيك كتقال لا لوجيك استقبيليت اش كاع تعلمت لا لوجيك استقبيليت كتقال يوث لا لوجيك يتبع لوقا راني ولمن ثاني وقت نهيت كمان هناك وافقات خايشي هنا كمان يعني premièrement l'urgence c'est que le pouvoir c'est que le Bouteflika il doit démissionner il faut qu'il est-ce qu'il démissionne هاي تغوق الرئيس il démissionne de n'appliquer la loi 102 نغدي يروح ماش يفوك الموندا نغ ليسونسيال يروح l'essentiel يروح d'une façon ou d'une autre c'est ça non ça veut dire اللي قتفهم باش يبغى الشعب باقي شي يدير قام le peuple ينيك ça veut dire il روح له ça veut dire روحث ايه mais il faut définir الروح حاجه le président il va démissionner les deux chambres il faut qu'ils soient dissoutes ça veut dire il faut qu'on déclare les deux chambres ils ne représentent plus le peuple donc كاينات الرواحيس لازم يديميسيوني لازم immédiatement il démissionne bon il a jusqu'au 28 avril ce point de vue la loi mais il va pas démissionner il est plus légitime ils sont مثلا ماركين يضل لي فغا l'option guide Ben Saleh ça veut dire Bouteflika يقمم le 28 avril après ça veut dire c'est le conseil non خلوا لي يسعوا الدروا مش قيقيم المدني يفك الموندايس la constitution ne permet pas ça mais les démissionner قبل vacances de la présidence هذه نروح للسينات نروح للبريزيدون دو السينات qui va assurer le mais justement ça c'est le dernier recours mais il est vraiment qui Kamel le 22 avril selon moi la mobilisation est quand même maintenue les étudiants c'est les Nevara les journalistes le NTV front parce que ils dénoncent ce mépris là parce que tu sais qu'ils travaillent dans des situations impossibles avec les avocats. Le 22 mars, je suis 22 avril. Le 22 mars, excuse-moi, ouais. Ils travaillent avec des injonctions, les journalistes. Forme de ça, hein? Les journalistes de l'NTV. Oui, parce qu'ils veulent dénoncer une dictature qui, ça veut dire, c'est d'omerta dans leur institution. Ça veut dire, c'est tout ça, c'est des signes quand même, la mobilisation, elle va continuer. Mais que j'insiste. C'est des signes de l'effritement du système. Oui, parce que le NTV, c'était le cœur du système. Mais là, tu vas triciter le NTV, une panique, العجب قسميس الحكومة le NTV, le média lourd, c'est un outil de propagande. C'est les caractéristiques justement des dictateurs. Donc cette dictature-là, أسرح l'outil de propagande ça veut dire c'est des signes d'effritement et de fondement يروحاس واحد لي ريزو سوسيو كان يروحاس يعني il faut que dans toutes les révoltes que l'humanité a connues leur succès dépend de la maturité du peuple et il faut pas se tromper une fois que la révolte a débuté il faut pas s'arrêter ça veut dire il faut continuer et c'est ça c'est vrai c'est pas facile on est en train de le vivre à des c'est pour ça que la partie se joue à deux entre le pouvoir et le peuple. Et le peuple est toujours à chaque fois, c'est comme un match. À chaque fois on gagne et puis on arrache des choses. On fait bousculer le système, on essaye de. D'ailleurs, Bedoui il a été déstabilisé. Vous avez vu, je sais pas si vous avez suivi la conférence qu'ils ont fait avec la Mamara, c'était un fiasco. Sérieusement non il y a pire que ça ثورة ونعنا أسياني أرواح
كشمد الديدنق بس يعني خطي بس يعني خطي يسقى يديروا في العباد نديروا حديدس مثلا هذا سيكلي جورنال باساكيا il a interpellé, il a fait appel au syndicat des enseignants. Ils ont saqué l'éducation, l'enseignement supérieur, ils ont refusé. Même les partis politiques. Il a par exemple Ben Felice, je crois, Rjab Allah, et ainsi de suite. Et Gharayasant Nanas Khati. Donc pratiquement. Mais pourquoi? Parce que c'est ça ce qu'on appelle c'est la force du peuple. C'est la force de la mobilisation. C'est la force du peuple. Le peuple, il est devenu intransigeant envers toutes les personnes qui manipule ou bien qui veut. هذه دقلغ ساعة لا فورس دو بوبل اشو طمع مكونويث اصحاب لماك الجي بي كا دون سيت موبيليزاسيون شو تسمع ما يتسقشرهم باش نهضر ان كا ديريكتومون اشو تسمع ما يتسقشرهم سي لا موبيليزاسيون هذا القبائل ماشي دي طمعان الماك اللي ريبريزونت القبائل وضمعا ولا ولاش شو ضمعا صحيح باش نهضر سوقاسي صح لي وضمعا ولا باسكو ماشي دي طمعان سيريوزمون لما كي توالي الماك ثمستكي نقرس وتساريح راه ثغاطي وقرقوش ناغ ويتساريح راه ومشيش يتخطيط غرقن لي جون مزيانين طفن الفافورات يفركيس نسوال نكني اختارنا يزون بريفيري اذمثن المدن منسن يلحوث ساكي ولاو لنا جرحن سنسعدي ثغرين يتواشوا لي نسن تواضع الحال ما تولي ذاك العرفت يسلحق هذه مود مانيس هذه مود تروحتيس سي الفحر ولا ذي قيم ما نسماو جهنم ياكي يسني سارسكا ودافو امسفاطلي الجزائري سويفي غدا شو تهضر نوت مثلا كينا توالد بون غادي نير حفظت كان يا ان بروبليم هذا فويا الجزائري ماشي داولو لي هنيه ولو لي هنيه كي سي une sorte bon دينا شو القزرم يدفع القماش يغليت كان كبارازار ما تنهوال نغ بارسلان شو عليكي هذا فويا كي ثنم ثورا كذا شوف لو سيستيم حاشا وين يبغينا راه توالين وثي توالينا راه شو السيستيم كاين سي ان جروب بيسكو تحواش بوشانن لان ناد النثيد ماشي نكون يثيدنا ليستوار يثيدنا هذا مزروي لان سور لي فرونتيير لا تونيزي الماروك داير بوتفليقه هذا ماروكي لا فامي زيك تفن ماتشامي ذا ساكي كحكام طانا نرجو انه 2019 دنيني اشوف السيستم كي سي لو ميم سيستم دوبوي ثورا 57 سنه كي سي لو سيستم كي تجانا كذو ذا يخدم لاشين ديال الغاز كذو ذا كي جانا تسميسا كذو ذا يخدم لاشين ديال غولن كذو ذا كي انا ثكي مصفاطلين كي جانا كذوذا روحنا هنا تسميس هذا الحون دي كيلومتر باش تداو انتقيت بوامان ماشي ساكي كيدير لها الفاطله كي 57 سنه سي لي ميم بيرسون يقلان l'armée des frontières ماشي ساكي دلولان les mêmes personnes الحسيغ مالات les mêmes personnes mais c'est la même idéologie c'est le même système parce que الغاشي لان موثن لان دونك ويحيى par exemple ولي لا 62 من هو لاند ثورة قسمي سواها بدوي هذاك ولي لا 62 ابراهيمي داكور مي وين لاند ثورة ولا بوتفليقه الا الصح مي لا كومبوزونت هيومان زمير اسناني باللي مره وساند سي لا ريفوليسيون دونك سي اوتر شوز كو لا كومبوزونت هيومان ثورة العالش بدي مودي سمي دوار اسم بوتفليقه ثاني ثني طيدو ماكشيني. Depuis 62, il était ministre de la Jeunesse, après il était ministre des Affaires étrangères, après il était dans le système, il milliard نيرول ويثي ديران تربعت يشد لي سير الناس كوينه تسميس الحراينس يوغال ذا جديد après c'est le mandat قبايل كرد contre le premier mandat قبايل سبورسناك ماشي دي طمعان سكزيك دي ركازن دي فحليين ils étaient sur la scène ça veut dire لان غوفري اسقارن وكيد الفاطل الا قادي كيس لان الدوزيام موندا لان التروازيام موندا الور جينيرا
ارمي 2019 باش داسن اكيد كتشني ضمع نكره طبعا الكرا سي با بيجوراتيف ماشي الحاجه النقصان ابارتي بوليتيك ان نون بوليتيك يسعى توجور ولي تكشمر باغ اكزومبل جو فوا با واش لما كيدير لك لا موبيليزاسيون مي لا ولي يسعى لا استراتيجي مي ولي يطمع يروح ان بو بلي لوان غير ديسقشر كيك شوز سينو كواسير اللي مدينا الماكي ينتيد travers le gouvernement, à travers ses représentants, باللي أنديلا الفاطل بلاد محقرانيث القبائل إلى قديلين زداتنا أفيديس وكذا يتوحقرن ساكن ولا يكذوذن نتمورت الجزائري ثماذي شويين ثماذي مزافيين لا القبائل لان سي لي بروميي كي اون دينونسي مي غير السيستم ماشي تربح نكون ويث مي غير السيستم يدير السيستم يطن نتشابهن يوها السيستم يطن نولي استعرف راه ميم با سيون الور ند باش ندنو على وين يتساو سقسينينيش اشو سوا دي جون نتراجعو نكوني نتراجعو ثيلي وهذوذ اقبايلي نتمنى نسارن تيل اللي يجذوذن كل جزائر اما ذي مزافيين اما ذي شاويين اما ذي ماك شغله السا امانك ام كايلي ان شاء الله كان يغلي السيستم هذاك نمنعن اسمي ذاك تهضرت في اللاتسن هذيلين اوتونوم هذيلين سعن الدوله نسن سعن البرلمان نسن سعن ثورات السيستم لان يمنعسن ماش كيغلي السيستم هذاك اما كيدير لي السيستم نيطن دي نيج يخمن شغله اللي اما كنيتش الناتي تركا يتساري حاله ومشي شي خطيط باسكو نكون يمكن تولي بلي هذا فوياكي ويغلى راه هكا غادي يغلي غادي شونجي مي غادي يسفد ويضنين يخدمني سنيطي توركا كومون سا سفي اذا شوت لو سيستيم يتودار لي كومون اللي دايره ستالين توت ان تروك لي مير خدمني سن لي ميديا خدمني سن لا تسميس لي بنك خدمني سن سي توت ان تروك بور لو ديفيرنا باش تسفروريت il a هذا كذوذا كي يذكرناك اوني با كونتر لا بروف نعطيك تشني اسنقر كبلاد كسات الدل افعرور نون نكوني اقلا يدون ازكا مي غلي سيستماكي او يوفان تيليم تعاشم ذي اللي كثور دينا نتولي ويكذا كي يفقد وهذو تفغن الغاشيه ضراك قارن اون فو با السيستماكي سوالا يكون في تقسطني بغيول ام كيسن دينا تشتي كان دارنا شويه الور كثورا ديالنا شويه نايس كفايني دي قيمن ا مومون دوني ادي سفد وكاد اونكور داك الناس يكون وناتي سميس لو جينيرال ماجور كي بوناتي سميس قايد صالح سي اللي موريبون يموتوا انا من سام بوتفليقيه كيف فدهضر مكان ديجا القبائل يزون با فوتي بور واستعرفنا لي السن مالك يبان نقيل هذين ماشي داين القبائل ولي فوتي في اللاتسن لا بروف ميدفغنا هكا سيك ثورة متفانكا ثورة 2019 عدنت 4 باش نفهم ثورة شويه ضروري ثورة لا قنزر شويه لنا يسهوت باللي لا الترافيك يقلبوا كيما سي لو سبور فافوري بونات سميس وذافويا كيما هرسنا الجزائري الو نكني سيستم سي مون بارل دي شو هادني نكني لا هذا علمنا لي جون doivent comprendre que le peuple kabyle est solidaire avec tous les peuples de l'Algérie. Ce qui se passe c'est يظهرون كثورا نكوني ناد باللي لا كابيلي avant tout تقبيلي تموت القبائل avant tout parce que au lieu ان موقل شي يظهرون كا شوا الذين يظهروا partout dans le monde ماشي حاشا الجزائر حتى طاس الفاطله يظهرون مي نكوني نقراس زوير كخامي كيني سولنا في سميس ما نكمل استكلينين الحياه كنتينا نطف خميس ولد سيزمير الجامعه طفا سمزير نروح نو فوق ذو في كذوذنا كي دايرين طاس
يمود ترويحين القبائل مود ناروسن تموت القبائل ثمود الارواح بوراونسن نعرفو ذات بوراونسن باش اتيلي اللي وكان اتيلي اللي مالوروزمون يكذوذنا كي الجزائر ولينا رقيد ناسكي مينو كني اسنقرا قليني كذوان سي دار ذاك مونريال نروح. Ben, on a déjà manifesté contre le gouvernement, devant le consulat. On voyait le mouvement dans la Chine de la Kveil, il n'y avait que des Kabyles. Et malheureusement, encore une fois, je trouve que 80%, c'est pas. ماشي داينا تسنوا الفيق كمي دينا 80% je l'assume 80% يروحوا devant le consulat SA de la Kveil. Mais on peut dire d'arrêter 100% des Algériens. Ils se considèrent. Il est partisan. باش تولين باللي القبيله كي القبائل تدون اكو يكتمثال نتيذت مي وقت قرارا لي جون الماك نعشو سكونسيدير سقساخن كايني قال لنا دوتين كوني وني دي الجيريان l'Algérie nous appartient ياسنا ثروه il y a un problème l'Algérie ne t'appartient pas parce que الشاوي ساعات مورتي سي دي اوتوكتون امزافين ساعات مورتن سي دي اوتوكتون ونزمير داك سني واث مثلا الشاويين باللي ثمورتك كي ماشي دي نصليين تمورتن سن ونزمير اني واث مثلا ترقينا تمورتك كي ذاك لنا باش خاطر نكوني نتغني الجزائر نموثن جدودنا كايني جو فيان دون ريجيون ريفوليسيونير كايني لا كومون بوناتي سميث نكرم بالقاسم اي سي اون ريجيون دي مودن طاس لي كولونيل الوغ ولاش ودي الناس كاغوري ديني وديت فريمون ديفيزين فريمون تفضون ثمورث الجزائر on a jamais demandé نفضوا نكوني دنقال نفغا ثيللي يوهذو ذا قبايلي يثيللي الغاشي لا قتفهمن على ليبرتي وتسعيرا غيليفن وسعيرا il n'a pas de point négatif la liberté quel que soit qu'il la réclame. Et aujourd'hui, c'est l'autodétermination du peuple kabyle, كيف ماشي يقولوا لي هنيني كيف مثلا نتكذا بويا كدزايري يقولوا لي تمسات l'autodétermination c'est un droit international. قبايلين ناس ما تنادينا في ثللي تنادين في الحق نسن شارفنا استقبايلي تمسليتي وزمير غير نهضر كني وثايس شارفني كني جو مو كونسيدير كني ريسكابي ديال ليكول الجيريان كني ذا معذور لكل الجيش مع لكل باش هذه اللي غاهات بيان اشو تسوفاركي تكسي ثلاثي تكسي ثمورتي ثنفايد سي ثمورتي ولدي واخا اختي اختار نو يكون هذه اللي تقدم وي ذاكي ولاش قبيلي كاينين لا زعما ديني نوفاي منا ذاكي وي كيقوفاني مانيس ذاكي يديني مي الناس فوالا tu choisis entre le mauvais et le pire et tu vas prendre le mauvais نكوني نسرم زكا ثمورث قبيلي تتويتي اللي نس انقل غاردين انقيم نبنو ثمورثنا نسعى لي موين سويسات نبنو نسعى لانتيليجونس سويسات نبنو نسعى ثروه قبيلي تتيفنون الور فوالا نكون يدنيني اونكور اون فوا نخدمنا كان يكذوذنا كي يتزايرين كفريد الحاجه داين يقارزن اي كملن الصغلين كي بالك توكل خن اسندعد تكشمني زرمان سي بور ثايض سنوين ذا يكون كور لو بوفوار ناس سنوين نتكي طفن لو بوفوار هذا دنا نو 50 سنه يدقلا غورك من بعد يكمل لاغيث ميثولا كمال نكمل ياشو دي بروبوزي قراك لان اسمي تركيان لان نشاويان لان القبايل صافي دير الجزائر والجزائر يكمل ليطا جاكوباني لانتورا ليطا سونتراليزي اللي يحكم الجزائر ايماجيني ثورا سونتراليزي واللي يحكموا ناس الجزائر كانوا وسان يحكم جنيف صافي دير يروح لوبيتال سينا لي ديسيزيون تتسن توتي سونتراليزي دونك اسكو ثورا ماش قال مثلا نتقصر في لا كونستيتيسيون نبقاش نتقصر في السيستم جديد اسكو دي نروح ان سيستم وها نلازي سموها ليطا جاكوبان ندار دياوي براتيكمون لا ميم سيتوياسيون نقدر نروح à un système un petit peu ouvert sur les spécificités et aussi
sur la décentralisation du pouvoir. كيف تولي خاطر باش تقرا باش ندخل اون بتيت ترانزيسيون في سقسيك باش تولي كثمورت ديجا تولي بين ويلي spécialisé dans la politique de transition, ce qu'on peut appeler la transitologie. Il y a un nouveau modèle. Là, la transition des pays. خاطر ميديلي تصنتقتيون ام شومسكي ادهضر فين يطرون خاطر ميديلي سيدريوث نتغاوسي وثني لان تفاق الموديل تراديسيونيل ثورا اين يطرون ثورا Mais ils arrêtent de forcer le modèle traditionnel parce que ce qu'on appelle la sociologie des mouvements sociaux, c'est que Karnas veut une mobilisation sous un état autoritaire à moindre qui n'est pas ouvert et ainsi de suite, qui fait de tout le temps de la violence, de la répression, ce qui fait qu'en général c'est une guerre civile. فهمت وها براتيكمون قرانا يعني ترونغ الموند مره فغلنا افيك دي تيوري مي خاطر عليه نتفهم باش تعاود ثمغلي وندنيغ قال الديبا نخدم وسني عدان جوست باش الريزومي واش هذيك شمال لا كيستيون كاين لالتيرناتيف او سيستيم اكطويال خاطر الاميديلي l'Algérien il a يجمع مرة justement ces injustices-là depuis 62, même avant on peut dire il y a quelque part quelque chose d'intergénérationnel, presque même de génétique même, qui est transmissible quelque part, et le citoyen et au il a accumulé tout ça, en même temps il a le pouvoir à chaque fois de بلاكوث من السيري بلاكوث يونك قرام العراق اكسترا لا فيولونس واحد بيان سور التيروريزم مرة خاطر ذابو جامي تولى ذا شي لان كوم ميوتاسيون ترانسفورماسيون دون لا سوسيتي خاطر لو موفمون اكطويلمون سي غراس نبغى سي غراس à la jeunesse et la jeunesse ce n'est plus les données de 90 ce n'est plus la sociologie des islamistes des années 90 خاطر les années 90 il y a eu le système parti unique Chabi voté sanction, plus la fermeture, il n'y a pas les réseaux actuellement, donc Chab est dérapé, il a voté islamiste, parce que tout simplement, il n'y a ni école, ni rien, tout l'environnement est pollué. Et en même temps, vote sanction. Mais Thoura, nous avons des jeunes qui savent ce qui se passe à travers le monde, ils sont connectés, et en même temps, le pouvoir il a rendu un grand service. Mais on a dépassé la problématique des islamistes. Est-ce que il n'est pas encore dépassé. Il y a des choses qui sont encore cachées. Je suis d'accord d'idée. Mais le mouvement, la morphologie du mouvement, globalement, il y a une tendance démocratique. Mais c'était le slogan l'Algérie libre et démocratique. Il n'y a pas de slogan islamiste. Oui, ils se cachent parce qu'ils ont compris, mais parce que tout simplement, parce que je suis convaincu d'une chose. Les jeunes, ils ont la tendance démocratique. Et d'ailleurs, on a fait sortir des islamistes dans la marche parce que les jeunes, ils ne veulent plus de coloration qui va les rappeler justement le pouvoir des années 90. Donc les jeunes, ils ont 20 ans à ça, ou là, des islamistes techniques. Oui, c'est vrai, il y a des jeunes qui sont manipulables, etc. Manipulés, oui. Mais je suis convaincu, que la morphologie des marches, il y a une tendance démocratique, il faut l'exploiter. Et le système alternatif, comme je dois lire, la nouvelle constitution, il faut qu'il mette fin يسقدكس السيستم جاكوبان ولا الشيء اللي تمورث كاني تستخدم لو فامو سلوغان بوبوليست بور موا الجزائر لا يوت والزمرات نهبطوا اكسيتيرا اوني انديفيزيبل اكسيتيرا اكسيتيرا بور موا سي ان سلوغان populiste c'est justement qui va fermer la porte et fermer la porte justement à ce genre d'alternative كم شتونا كاين
La Kabylie déjà, la Kabylie, il est au centre on peut dire, des questions démocratiques, etc. C'est la Kabylie, pour des raisons historiques. Ça va pas dire dans les détails. Donc, الجزائر تكشم dans la stabilité. Jamais dire et les turbulences chroniques, on peut dire. Je suis convaincu d'une chose, le système, même s'il y aura le système, il ne va pas consacrer la pluralité, la Kabylie va continuer à résister, il va être uni, le système l'occasion historique. أنا مثلا مثلا صحاب الماك يلزم تخملوا سي دي كونسيسيون كان كتو لانكيني لا كابيلي تور actuellement ça a un consensus qui se dégage c'est une Algérie fédérale ou des états régionaux ou autonomie régionale bon pour un débat mais كتو لا bon لو كان غاسقانك بعطينا لي ديبا يطنا دي قصريون في الكونتوني دي كونسيبت مي تورا شو تولي انكيني تولي باللي ماشي فريمون سي لي كونسيبت كي سون امبورطون مي سي لو كونتوني دي كونسيبت تورا مي ناسيون ايتا فيدرال ني ايتا ريجيونال ني اوتونومي ريجيونال مي هضر يدا شو الكونتوني دو شاك كونسيبت خاطر l'intérêt les autonomies régionales qui sont plus proches du fédéralisme l'intérêt le système fédéral ils sont plus proches d'autonomie, des autonomies. Donc, c'est-à-dire la véritable question, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de ces autonomies-là? La région, d'abord, une raison historique qui va justifier ça, ça concrète la Soumam, qui consacre sa région. Sur les spécificités régionales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, ou le sociologiquement, historiquement, culturellement, si vous la Kabylie, ça a une vision sur cette question-là. Est-ce que les hommes vers des spécificités culturelles, des spécificités culturelles, le découpage est arbitraire? Parce que les États qui l'entourent, le Zaïre par rapport au Maroc, par rapport à la Tunisie, par rapport au Sud-Céda, c'est des frontières arbitraires. Donc ils sont sur une base ethnique, une base culturelle. Donc les frontières, de façon arbitraire. Donc la spécificité, c'est pas aussi important que ça. Non, quand tu as découpage arbitraire, ça veut dire qu'il est clair arbitraire. Ça veut dire qu'il n'est pas basé sur quelque chose de rationnel. Non, c'est pas parce que il ne va pas être basé sur des spécificités culturelles. Parce qu'il te frotte, par exemple, il te frotte la Kabylie. Quand la Kabylie, le MAC, ça a des frontières par rapport à ça. C'est des frontières historiques. Mais je Alger. Entre Alger, d'Ain de Flaner, de Chlef, sur quelle culture nous ايش ولا كولتور نسعى سبيسيفيك اقرا شويه دينا صدر ما ديكش مليون دون لي ديتاي مي جوست يمكن ما يدقل ناقد نسعى اون ريفيرونس هيستوريك هي الكونكري دو لا سومام ويديك ندي خمل الديكوباج pendant la révolution, pendant la congrégation Bachir réussi. Oui, pour des raisons de guerre. Oui, mais non. Qui n'est un découpage naturel. Naturel, c'est-à-dire ce sont des régions naturelles pour créer une certaine harmonie. نحسب التوارك إيشاويا إمزابيا إيشنويا الخل ذين فكان بعدين يلان الجزائر اللي بلو فاست كسا أماك اللي خمت الديكوباج نو هذه نسبة السمحية هذيك جوست فين دقار في مشيت ولا الالي مي ديسيك le découpage au niveau le coupage 56 congrès de la Soumam, ils ont pris tous ces facteurs là on n'a rien à inventer. À khatar justement les transformations nilan c'est le pouvoir qui les a faites. C'est des transformations. Ça veut dire le découpage le congrès de la Soumam, il est idéal, on ne peut pas faire autre chose.
Ce n'est pas, Je- ce n'est le pas, Zummer, il ce propose n'est autre pas, chose. ce n'est pas de le laisser exactement tel qu'il est. Mais nous avons l'essentiel, il est donné comme référence. بعد après tout là, les sociologues, etc. L'essentiel, ce que je veux dire, l'essentiel, le découpage, il serait harmonieux, il serait naturel, et non pas pour des raisons, on va le découper sans qu'il y ait des raisons objectives. Donc, ce qui est important, c'est de créer des espaces harmonieux. أني le groupe ندي 20 جلس sentiment d'appartenance, donc il partage une vision du monde. Je suis convaincu, la vision de la Kabylie, elle est différente des autres régions, et ce n'est pas dans le sens où la Kabylie, mais tout simplement, il y a des raisons historiques. Donc, cette divergence-là, ce n'est pas dans le sens de division, mais c'est dans le sens de complémentarité. Le système qui est défaillant, le système jacobin qu'on a hérité de la France coloniale. Le système qui s'est dit ça, la France a quitté la monarchie pour faire une république. Elle a gardé, c'est comme la même structure, mais c'est comme une monarchie pour garder un peu un pouvoir central. Tout là, avant d'aller dans la régionalisation, la décentralisation, il y a pas de femmes, le peuple algérien, est-ce qu'il est prêt à accepter parce que pour le moment, il apprend comme une division. Je pense qu'on a un rôle à jouer là-dessus. Soit les sociologues, soit les politologues, soit les journalistes, ils vont expliquer c'est quoi. Il y a une pédagogie à faire. Et puis, il y a un travail parce que sinon, tu ne peux pas réussir le projet. Mais là, on parle avec ce qu'on appelle... avec des particularités assez qui déclarent maintenant que je comprends un peu ce que je voulais dire avec la Kabylie, la subi. Ça veut dire il faut partir avec une réalité du terrain. Tu vas dire un exemple parce qu'il faut dire que les Algériens le système est défaillant. Tu prends le Wali, c'est lui qui dirige une wilaya. Et là, il est nommé par un décret par le président, alors qu'il n'est pas élu. Tu prends la Daïra. La Daïra, elle sert à quoi la Daïra? Je vous pose la question. Elle sert à quoi la Daïra, Hassan Kamal? Il n'y a rien. Elle est là, c'est pour contrôler le citoyen. Toutes les institutions, surtout en Kabylie, c'est une administration de plus. C'est un but, elle consomme du budget. Donc tout ça, ça prend une réflexion. Il faut expliquer aux gens, voilà, ce modèle-là, il ne fonctionne plus. On va passer à autre chose. Dans la Deuxième République, tout le monde parle en ce moment. La Deuxième République, elle a gagné un peu en popularité en ce moment. Et aussi, c'est la décentralisation. Mais c'est qu'on y a, parce que le débat peut être vaste. La décentralisation, c'est la territoriale, c'est la communautaire. Comment vous allez la définir? Parce que le Kabyle, c'est un Kabyle, mais juste à travers le Blida, il y a des Kabyles. À Alger centre, maintenant, c'est des Kabyles. Parce que la mobilisation, elle me donne beaucoup d'informations. Elle m'est en train de me mettre. Je m'instruis. La marche, il y a beaucoup de drapeaux algériens, Kabyles, Ouiguilemak. C'est un Mazir, pardon. Il y a quand même. Et puis le citoyen, il a accepté cette diversité. Bon, peut-être il y a des détails. Mais dans l'ensemble. C'est des exceptions. C'est des exceptions, il faut. Surtout, elle est acceptée, la Kabylie. Voilà. On a accepté ça, parce que. Il y a la présence du pluralisme. Et même les gens, quand même, il y a ici, la jeunesse, elle est ouverte, elle accepte. Elle accepte. Ce qu'elle refuse la jeunesse, c'est de lui imposer les injonctions, de lui dire interdit, ne faites pas ça. Ils n'aiment pas ça. Maintenant, le débat, on discute. Et puis, donc, la décentralisation. Pour comment on va la définir, c'est sûr que il y a des Kabyles un peu partout. Il y a des Amazirs. Ils sont définis Amazirs, mais il y a le Kabyle, il y a le Chaoui. C'est le problème des territoires, comment on va le dire, c'est compliqué. Donc ça veut dire il y a un travail qui a été fait au préalable dans l'histoire de la Souma, qui dit Kamal. C'était quand même un modèle qui a fonctionné. Il a fonctionné quand même, ils sont partis avec des spécificités, Zikqarl, ou le Qbaïl, ou le Sahara, Chaouia, l'Ouest. Il y a quand même une certaine limite que tout le monde s'entend pour les délimiter. السنة ولاد الصحراء
ça veut dire c'est un territoire vaste. Voilà, et mais tu vois, Voilà, mais mais ça, les non. virants, dans les mines, il y a les Touaregs, il y a les Targis, il y a les Mozabites. Donc c'est un peu, sérieusement, c'est difficile un peu de délimiter, mais là, là, on laisse le débat, il faut que le débat soit là. Il faut expliquer aux gens en ce moment. Il faut accepter. Il faut expliquer aux gens que le système central, il est défaillant. Ce qui a fait en ce moment des problèmes avec, c'est toujours, ça vient du président. Même tout ce qui se fait, même le projet qui va se faire à une commune lointaine d'Alger, il faut que le président, c'est lui qui décide sur la faisabilité du projet parce que des considérations politiques, les zaouïas, toutes ces affaires, c'est ça. Donc ce système-là, il est défaillant, il faut qu'on arrête avec Donc ça. il faut nous un système. Mais il faut l'expliquer, il faut préparer l'opinion. Est-ce que c'est l'occasion de débattre sur ça? Justement, il y a 4 points avec la mobilisation en guerre. Il faut que le débat soit dominé par 4 points. Il faut qu'il y ait expliquer aux gens que le système est نهضر في الاساس نهضر ديال انت في la décentralisation نهضر في l'identité parce que l'identité c'est le moment ou jamais. Je veux pas qu'il تخيل من les années 49 avec Ben Wali qui est de ma région. D'ailleurs, le Jimel Serij, c'est quelqu'un aussi à qui on a rendu hommage en 90 avec la PC de Mekla, parce que je préfère le dire en 90 avec la PCRC des Mirent, ils ont réhabilité la mémoire de Ben Wali. Et je vous assure que ça n'a pas été facile, parce que la famille révolutionnaire qui est de FLN, elle a refusé la réhabilitation. La place Ben Wali. Alors, ils allaient prendre les Mkouhlin pour. Et malheureusement, il y a eu un conflit. Voilà. Après, bien sûr, c'est les mêmes Moudjahidines qui ont accepté de nommer une place dans la CGB pour se mener sur la place Ben Wali. Pour vous dire que la mentalité a évolué sur l'identité. Mais je ne veux pas oublier le fil de le discours. Oui, donc il y a l'identité, il y a le problème identitaire. Il faut tout de suite. Il faut que ça soit dit. Il faut qu'il soit réglé. Tout de suite, il faut la nouvelle constitution, la nouvelle. Non, ça veut dire, oui, pour qu'on l'évacue comme un problème. Il faut évacuer ça, l'identité. Comment on dit, oui, la langue officielle. Après, la langue arabe, elle contredit que c'est la langue qui domine. C'est tout ça. Et puis, le troisième point, ça va se faire par une constituante, c'est y aller au vote. C'est que les gens. Il faut que la nouvelle constituante, la nouvelle organisation qui va prendre le pouvoir temporairement, il faut qu'elle aille pour une élection. Et cette élection, il faut qu'elle soit, admettons, selon les standards internationaux. Voilà un peu ce que je veux dire. Voilà, je يتقلق toujours باش يتهضر ما كتوالم كون يسحب الماك le gouvernement provisoire kabyle par rapport à la sortie de cette crise. يعني يفهمي من dans un état jacobin dans un état fédéral, avant de ça, par exemple le MAC, le fait, le GPK, le MAC, de toute façon cette tendance séparatiste de l'indépendance, la souverainiste, elle base sa conception de l'État sur un élément identitaire qui est la langue. Il me semble, l'État jacobin, ni basé sa conception de l'État sur une langue, sur une nation. Est-ce que كونوا يثمنك يعني تبغى une solution par exemple داون تسمح نتبينم ميزي تبينم امريكا نيتا جاكوبا غير غيتنك يون المحل كراس اللي غي يفرحات الناس بلي il est pour un état fédéral اما انك انت il revendique un état jacobin pratiquement mais يقراك انك بغي un état fédéral تفهمي الشغله هذيك. Alors, le discours ni يسلو ناس فلاس يعرفوا يرحم نفوي ديان نبوم ديان يجهد باسكو هضروا اسلا الا هضرني بوم ديان اون 62 سيباراتيست راسيست الا وكذا كان تمحسنا كتفهمن باللي que la Kabylie réclame, ce n'est pas un État jacobin, un État mais basé sur une nation, sur une langue.
basé sur des lois internationales, des décrets, même le Zaire qui font faire un وما يقارن l'autodétermination. L'autodétermination, voilà. la conception de l'État. Dans la conception de l'État. la langue de la nation. Alors, mais c'est l'autonomie, tout simplement parce que mais نروح à l'autonomie هذا بوياكي امصفاطلي يفغي عندي حس اللي اسمي هكا باه نروح الثفراني يتحواج تقبايليت اتعاش دي ثلويث اتعاش دولة عنايا وذافو اقبايلي هذه حضرنا رويس يوث لا ناسيون يوث لا لونغ يا خاطي ذا شو تستورا si on veut définir c'est quoi une nation القبايل دايور هو ينثي ديك مثلا يعاود نستوركا ينايك باللي سكزيك نقار ثمورت القبايل عطري فورا كندني au niveau sociologique historique il y a des preuves عندها une nation ça nécessite un peuple ça nécessite une langue ça nécessite une histoire et tout ça et ça c'est l'état jacobin tout ce qui est la conception jacobine de l'état c'est ça tous les peuples du monde qui se d'ailleurs les peuples civilisés qui se respectent سمحي لي le paradigme état nation si l'Espagne qui est un peuple un état une terre un territoire une langue c'est un état jacobin c'est l'Allemagne qui est un territoire une langue et une histoire, c'est un jacobin. Si le Japon, la Chine, n'importe quel pays, ils sont basés sur quoi? Ils sont basés sur un territoire, un peuple, une histoire. Mais sur quelle base, par exemple, je suis pour le fédéralisme. مش يتموك l'état kabyle La question de l'autodétermination de la Kabylie, l'indépendance de la Kabylie, d'Avar, de Kaltouche. Je parle pas de ça. De Kaltouche, je suis le mananis, c'est fort ou Avar. Une balle, la balle fort. Ou lèche, tu vas l'infir. Et c'est qui? Un toilé dans la rue, un toilé à travers toute la Kabylie. Je ne dirais pas tous les Kabyles veulent l'indépendance, mais c'est qui le Kabylie est tsoui. Mouthen, il m'a ramené, ils نيف الحرمه وكادي موثنا في ثمورته في اللي الحان ميزار مانا في على ظنسن ثورت في كافيك ثورت لينا اساكي كرل دين جونيس نقارس نكوني تيوث وطوف اي خفن سطا سي فيني مي تفرنا كياوك ويكي تواليض اترافير 48 ولايه شو عندي سوفرون بالخير عندي سوفرون سوفريت ند الفاطل سوفريت ند الدل سوفريت ند محقرانيت الوغ السا نكوني ود النيران ايا ويه ينفدل الثيخلي ند وين يخدم هكا ويخدو ذاك يتزالي داين العالي هذاك السنينات وين سلوفنا في قرى انسان سميسن تكسي سلوفن تكاريش ناض نغانا وثان نغارونا غير الجزائر وثان نغارونا بارتو السا كوني الباك Est-ce que vous êtes pour un État jacobin ni un État fédéral? Par exemple, supposons la Kabylie تويد son indépendance est-ce que كونوا يديروا حم vers un État fédéral parce que سلي غاس نديو سيده العلم قال سلي غاس يفرحات الا بارلي نيك مش قات لا كابيلي توي سون اوتونومي نيك سون انديبوندونس نكنيث اوني اوفير بور ليتا فيدرال كان امنيك يوان ني بازين سا كونسيبسيون ليتا sur une conception état-nation dans le paradigme de l'état jacobin et en même temps نقدرين نبغي نروحوا للفيدراليزم اين سلي لكن دايني قلان ايغاميك اسما تاوي ثموت القبايل تيل اللي ينس تحبي فيرا فراويس تحذر راويس لو ماك اي لو جي بي كا ماشي تشوفها كان وفريد مانك تو سويت تكتب تو سويت ناسيون اون لونغ توريك دوغالا هكا ثورا تيني درني ثورا كان زوير كخاميك مي كفنو خاميو سلاكول اقلا نخدم في السيستم ايدوكاتيف كابيل مشواري لها نهضر لينا في الدرابو كابيل
il est là, il sera là, il y a ça, il y a مثلا قردونيت نسعى une équipe de foot d'Evre Kabyle ثلا واتيلين وألمان تنقردون نسعى même اللي من ناسيونال كابيل يشبح سيوسات قبيليت بالقبيليت يغنن صاروا ثلاثة قبيليت اون فوا لا كابيلي تلحق كومانيتا ناد نكوني باللي ثمورتا كي الجزائر إشاوين ذات مثلنا بزافين ذات مثلنا لا فيديراسيون تمازها ماشي نكوني جوست le système fédéral en Kabylie. خطي اون كابيلي سا سي زعران اهف مشوار يمنغينا وماشي كيسقالنا ماشي السيمان ينسفو كان سي با دو بيتون كولي لي زيدي ايفولو الحق سا فين مدنوا ما تهدر ما يهدر في تموت القبيله تسنى في ثيموننت تسنى غتفاس قداف وياكي مهرسنه دزيري il demande aux autres peuples de l'Algérie de faire la même chose. تخمنوا ما نتفرنسي دلاكي 57 سنه إما ولنا موثن ضعرافن يفول دير لا كارت ديدونتيتي يمكن ضعراف. Donc ça vous arrange le système fédéral pour l'Algérie. Ah oui, يفنوك. Pour l'Algérie, système fédéral, la Kabylie ديو في مانيس داخل. Eh ben, un État fédéral, c'est qu'il y a une progression, toute progression. Par exemple, un État fédéral pour l'Algérie, l'Algérie va se débarrasser, entre guillemets... C'est qui l'Algérie? Le pouvoir algérien. L'Algérie, elle va se débarrasser, entre guillemets, du problème séparatiste, entre guillemets. غير نكنيت القبائل دي نكني لي اسلاميست باسكو لو كان نعيش غير انا l'islamiste il va pas percer en Kabylie. نكني نساير بروبليم avec les islamistes ni avec les arabes نكني نساير بروبليم la Kabylie de demain il va être utilisé une Kabylie laïque un كريتياف يزرفنيس هذه عاش دي تلويث هذه عاش دي نتيس بيسم كيسقال دي لهنا دون لا سيكوريتي ينسلم هذه سال الدار هذه خدمه هذه من شو قفها مين ناد ليطا طونك تيل نتيد بلي سي ان ايطا لايك سا في دير كل يوم هذه فين كنيس كل يوم هذه لي هذه خدمه هذه الزال دينيس ابري مدنوال افتكي ليدونتيتي حبيبي ثور ماذا قبيلي ثور كشي ثلاث انكتي كوال جو مو دي جو نعرف با نديفينير يمكن يوفا تبوق على الكوار وضعرف اضروح على كول ضعرف اضروح على جوستيس ضعرف اضروح وين تسميس لايروبور ضعرف C'est quoi, je deviens schizophrène, c'est quoi le problème et puis je m'adapte pas avec la langue arabe je n'ai rien contre l'arabe mais je l'ai su bien qu'il est le premier jour mais je parle que je fais en ce c'était violent. Voilà, la première chose c'est les rangs c'est il commence à هاولي كي سوفان الحلماكي شو كينسن كالكاروان je ne sais pas القبائل يقنون سو لو درابو ياكي à un moment donné ينده قاسم لك ستثلث ماشي ينو والشرواس قرا شو ثيك وقيلا وكي قال لك الهجارس يديك شمن خمد لا ميوزيك نيه الور باش تتفكر هذيك ليميسيون براتيكمون قريبه الور تتفكر كوني نسوي لك القبايل الدخين هذه لين دين اللام ماشي اين فغنوي يضرين هذه لين السنسول مثلنا غير شويين مزافيين اذوالن على اصل نسن on ne peut pas on زميرا انفنو un système fédéral il est basé sur les communautés chacun انت تشوف عمام الجزائر مدنا هكا السولا مثلنا ماروكيين مثلنا ليبيين نهضر في مزغا بلوطار ما نسعود دي زيتا انديبوندون نخدم لا فيديراسيون تاع مزغا غردنا ولا كتفكا نكي نيرت ونزميرا انفنو مي ما خمات فنوط موت فني طرف الساسي صحان فتيدت يتطفرا السكي وبضد هذه غلي ودافويا كدايري السكي ثغرناتي تفكا سواكي كملت اي ذوذن تموت كي الجزائر اوثث افريد ذاكلانون ثموت ذاكلانون ماشي ربعه كي بعاشي ديو سنغال سي فرونتيير تونيزيان اي ماروكان وكسناون ثيللي اتي طفناكا
الما تنقردوني سي لو مومون جو كاروا بلي هذه غليو دافوياكي اسديني اونكور بور لا ديرنيير فوا كملت كوفري ذاكي دافريد نصح دافريد نتللي دافريد نتيدت اتسي سوف ربي الخير دونك ان فان دو كونت طمعا كالك شوز لا موبيليزاسيون نو كنت ماشي ذا طمعا باش يطلع السونس بيجوراتيف وي ما نوينات نسالم C'est une opportunité. سي اون اوبورتونيتي او يفنوك يجذوذ نتمورتن دا مالان وكان يتعايشين داو الفاطن ادو فرات دا اللي تيطيش في لسن دا اللي في لسن هذا عشنا من يثني من الجناس يتقدرني مسن اما الجناس يشوف عند تمورتا كي لايكا باغ اكزومبل عندها هي 10 بروفانس اي 3 تيريتوار تعايشين اون بي شاكان سل درابو ينس اقلنا سي لو جي 8 لو كندا في بارتي دي جي 8 الور سان ميرسي قولي يفك ليميسيون يتخمم ان تور دو طاب قولي وليد يهضر شو توالاق لا موبيليزاسيون ولا شو توالاق الجزائر هذاك لا كابيلي شو تمي كيك تولي غا موسيقي يود الحاجه نيلهان يوث ارزا لابور رزات الخوف نستخدموا دابود بي 62 يبنى في الحقور يبنى في لوبريسيون كان سيستم ديكتاتوريال تولي باللي اديلو مينوت اديلو جديد نروح فيرا نوتر السيستم ذا شو تورا دون سيت فاز دو ترانزيسيون يلزم كنا نحذر سورتو كني لا كابيلي نبغى نسعى نوتر سبيسيفيسيتي يلزم نروح un système qui va arranger justement la Kabylie, il va arranger aussi les autres régions. Donc, il se vers un système pluriel, il y a le l'Angleterre, تسعة ميكانيز تطبق ثموغليس خاطر أكذوذ أم الجزائر نسعى بلوس 2 مليون كيلومتر كاري نسعى ثموغلي مخالفة دا شو السيستم نلاقن إثمورت الجزائر هسه باشو أتبنو فين صحان كل يوم ندي عيش أمشي ولا في مغليسي تمناطيس إلا قد نروح هاد نكس الكونغري دا سومام أني تبنى في الريجيون هاد نكسينا ماشي وبالجد نطبقها مكي لا إكزاكت مي اون فا سانسبيري ساعات دي ليجيتيميتي هيستوريك بنان تويكتي بنان اس نكمل دونك او موين ينقبل ليدي ينقبل ليدي دوتونومي ريجيونال سيستم فيدرال كونو ساعات مغليس كنتو قلنا باللي ثوراني طرنون كثمور من الجزائر سيتي اون اوبورتونيتي هيستوريك باشو نروح فار ان سيستم يخدم اون كونستيتيسيون اني ديبنو في لا سيتويانتي في البلوراليزم دا ريسبيكت دو دروا دو لوم اني يليون ذسعو امكانيس اني يليون يزمر ادي يعيش بلا لا فيولونس بلا لا كونفرونطاسيون اي تقنع باللي مالا الجزائر تصروح سي اوبورتونيتي هيستوريك نزمر ادنكشم دون اون فيولونس اون بو دير كرونيك ونزبر نفاسينا صحيت كمال شك غادي شويه انت تهضر ان فيت يمكن نلقى لك نستقبل هذا شي تمني يظهر غير تفات ثولا تصويت واقنا صعب شويه الا قالني لي خاص نسى دي بوين دو ديفيرجونس il faut travailler dans la convergence il faut qu'on soit on va essayer de s'en passer de toute cette nos différences خاطر ثولا هذا شي اللي قد شي لا الا قبل لي باسيون باسكو لا سيتوياسيون كتحواج لا باسيونس تحواج تطلع لهنا خاطر بنادم يميز افون دو فير دي بوزي دي جيست ديغنت الا قال لي ديغنت لوسيد باسكو لا لوسيديتي راح تحذر باسكو ماشي ثورا وذا كاينين انا السفا اللي تدوال نسير افيك اون اوتر افيك ان اوتر فيزاج ان بو ليجيرمون ماكيي خاطر دون توت لي ريفولوسيون اون لا فو et que à chaque fois ce genre de changement, ce genre de révolte, les gens qu'on essaye de chasser, ils essayent de revenir avec notre visage. Tout là, maintenant remarquer, peut-être des photos. C'est des gens qui sont du RND et du FLN. J'ai des photos où on voit le mouvement, on a des mouvements. Vraiment, dernier même c'est fini, on est dans le mouvement, alors que c'est la lucidité. Tout là, on ne veut pas quand même s'attaquer à tout le monde, mais il a quand même lucide. C'est là aussi la prudence. Il faut être prudent.
Les mouvements de foule, il y a toujours des risques de manipulation, il y a toujours des risques soit avec les islamistes, soit avec les extrémistes. Il faut que vraiment, on va garder notre sang-froid. On va écouter les gens qui sont sages. Quand même, là, les Algériens, on a beaucoup d'intellectuels, on a beaucoup de politiciens, on a beaucoup de même citoyens qui vont nous instruire pour l'avenir de l'Algérie. Et en particulier avec la Kabylie aussi, quand même, c'est un. Ça veut dire c'est notre région. Donc, la Kabylie et la Kabylie. Et voilà. En tant que ministre de la communication du gouvernement provisoire kabyle. Alors, كنا ثموث القبيل وصار جيران 2019 باش تكار ديني الفاطلاكي لقى يحبس نكوني نزرا أغذوذ يفغان تفث أغذوذ يتحوسنا في تفث أو انتي ديني طلام يتسافري مانيسي نتي ديك مثلا ثوراكا شوك فغاو درغال تفث من نكوني نزرا اترافير لو موند اترافير ليستوار سكرا وغذوذ يفغانيكس أفعلوا يسدل استجمات الكوراج سو خديم الفاطلنية دي روح داينا نسالمك يجذوذ الدونيث إمارة مي أكني دنا نكوني تقبيليث يتمزواروث تنميرث دونك تنميرث محفوظ تنميرث كاليا تنميرث أبو علام تنميرث مسعلي تنميرث تيكو 5 تنميرث متصرف في المسنا تنميرث كمال تنميرث علي تنميرث ولكن عند أنا قبل عندي يصل الدبي. Donc, تنميرث وين عندي تفرجون دونك رانا غير نملي لا بروشين فوا دونك TQ5 ليميسيون اغراو نتيكتي وين لاغورا ديزي